Ayımcağız hazır. Hazır. Жоқ. Специалисттер İş iki nerседен тұрады. Бірдеге құрыш, анан жамандықты тосыш. Биринчи жамандықты тосыш керек. 2.700.000 erken. 2.700.000.000 aylanıp ketiş mümkün çıkma. Aldın alış gerek bunu. Orun yaşasan ne deyip? Ölüm askerleyip deyip. Eğer de şu boçkanı bir ötüp kulak avariya olur. Eğer şu uluzat çıkartıran olsa, bu bir ele taş kömür şamalsay noken aksımez. Bu komşu memleketlerге чейин. Биздин министр өткөндө 4-апрелде келип кетти. Бул жерде таанышып ордунда. Ошондой эле Россия мамлекетине барганда дагы именно ушул маселе боюнча вопрос көтөргөн азырдычы. Министрдин сөзүн сиздерге жеткизип коем. Азыр ошонун үстүндө иштеп атат. Кайрадан баарын жасап жатат. Бул жакта заводун азап иштейт. Что муну утилизация кылыш үчүн бүт баардык система иштеш керек. Elektrik enerji gerek, su gerek болот, аппаратчиктер керек болот. Бүт баарды жасаса болот да. Бүт баарын жасасын. Эгерде жарым кете турган болсо, ушул 60.000, 70.000 кишинин тагдыры кырк да берди. Бул жол салган, мектеп курган, бунун баардыгы түпкө турбай калат го. Вот фактически ответ. А бұл айтылады жол. Жұмыс топ түзілді. Жерінде көріп шындығында бұл жерде көбейсе. Кече министр келгенде дагы ушул суроо көтөрүлгөн. Кимдердин колуңарда расчет кылып жасаган жумушуңар бар. Мен айтып 17-жылы жасалган расчеттер болуш керек. Бирок кимдин колунда экенин билбейм. 18-нчи. Кудай сактасын. Биздин эл bir adamın ömrü akçadan olmaz da. Bunu tez aran içinde mümkün sizler çeşitlisizler. Eğer mümkün bular 200 milyondan işletmesen anda bular eşlik olmayı. Tabi bulardan başka özünün planları var. Her bir ayıldarda adı ertenginde seller başladı başka olur. Buların öz cumuş var da. Kim gereği buradan biliyoruz. Ошондо отравление болгонубузда кандай сезим? Отравление болгондо жакшы эмес. Барып деген. Мындай айтып берсеңиз. Өкпөгө өтө катуу зыяны кетет. Ошолдо. Көзгө зыяны кетет. Ушул ден соолукка бул 30-40% зыян кетет. Өтө копту да.